Kibikibi imwe ikumaga mwena wa Embu irorete Mwea riria iguthanire na ingi ikuite muthii ikiuma Mwea irorete Embu. Ta wiki thiru neherigite gukunirwa muthuri aba na bikibiki na gikua. Umuthi ningi ici ni bikibiki imwe kumite Ngurubani ikiovertake kirori macemania nene kumite mwena wa Embu na maguthana kiongo gwa kiongo. Mutino ucio wonekire riria kibikibi iyo ikumaga Mwea ikugeragia kuhituka kirori. Anake acio ni anake anini ni anake ma area ya Mombo tocio mwene hindi ararikirie college ya teaching na ni uru muno mwanake tocio munini atuikite ni gukua kabinda gakara batara ni ukorwa agia kabururi. Okira saa mithenya ne tirathiro na ri thatu kana wiki ukigwa ni kwagia accident maya ni kwarakonero na baria arakua. Maafitha a borithi ni mekinyirie handu hau na meheria miri ya andu acio namo matigari ma kibikibi icio matwarwo ceceni-ini ya borithi. Aikari ni moritie ruhonge rwa ugitiri barabara-ini rwikire bumps kuma handu hoikaine ta Samson's Corner nginya Mwea niguo kugiririria mitino. Na ngari ciumaga ya Embu ciumite Samson ciukite ciabituka bathibitari ya Kangu ngari ikoragwo yukite speed ici ciothe koguo ni undu wa thibindi iyo ngari ingibitia iturika kuguru ngari ingibitia cionane kiongo gwa kiongo gutire mundu tigaraga ba area ino. Mweri muthiru ne turatere mwana witu no iguru ri barabara riku riu andu ni mageria ithirikari mutwikirire barabara ino ndui mpampu. Mitino ya barabara ni ikoretwo ikioneka gicigo-ini kiu na andu aingi magakua. Gladys Kigo, Inoro TV.